Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki nong tri jong Jante Hills Autonomous District Council ki wadan hapok shatri jong GHADC Staff Association ila pen pawe ki jing sosi halor ka jing bomban jong umentri rang ba ka jelau konrat kongkal sangma ya ka juban lang ka baula clay na ka bentaban pelat no ya ka baha pisah jong ka council kumba live ho klur tingka haswa ka le niam be ding klam haka jing kran bagi lapat hai kubor haka khat lai tri unai tung arajar arpuar u president jong association uba Johnson Portman ulay thu ha kini ki khniat sngi ki MDC ka liang senchar jong ka council hapok jing alam jong chief executive member uba Thombor Siwat bat u MLA ka Jawai constituency uba Wailat Miki Shela haka jing kendu ya umentri rang ba ka jela Mekhalia haka pratri unai tung arajar arpuar ulah kular ba ka sorkar kan sepelat ya ka baha pisah haka khatwai tri unai tung arajar arpuar andre hadu mentah ka sorkar kam sim la pelat setia ya kini ka pisah syushu ulah keno ru ba kini ka jing syukur jong menteri rang ba ka pen i ba umburam setia ki MDC bat ya kini tre jong ka council hakini kiski ki pelat dep yele i hakira pathai kubor bana kalian ka ruling jong ka jahat hapok ka jing lam jong uma Thombor Siwat walong ku chief executive member jong ka council harkat ka jing don lang u local MLA jong ka Jawai constituency ngidap ka jis ngau borom ye phi kinong yelam ki jongi kibla simkia ya ka jing jongi kinong tre jong ka council bat ngili iru bakil lech khmat ban persngeu how chief minister banon borom jongi ya ka jing bom yo jongi ya ka tolop lakumba khatwe bnai halor kene ka jing lech ya ka du jong kine ki rangba ki jongi yidap de ka jisko kumen ka bakrau bat nisko kumen ro panpe ba masin le hak to ski pratri jong ne hunai Julai arajar atoan yele yo i ya ka jikular jong chief minister badon buram jongi Konrad Sangma bahak ski monde khatoi tri jong ne huju benai Julai un pelaj mardor ya ka share jong ka council bakumba marsiteng na hendru klur kumagi tip un pelaj swalai klur but ni don ki jingkermen ka baskem ba hakski monde khatwi tri khamtam e ha jing dei bat ka jingle niam be di klam jong ki khon ka sen rai Jawai ki khmi anti bat kita pagi jisko kemen ban yok piang ya kan ka tolong ka jong ki watla ka office kamla ban siu shisin siu war khoi andre haswa ka por bat haswa ka jiron kang ka jong ki yok piang ya ka nong ka jong ki watla kidang saram ha ka office andre kidon ka chikmen but ki khun jong ka senrai Jawai khamtam ki badon hi kali ka benta hala ka jong ka por kumba longi kristan mo iyo tolop ni kwa banyo tolop haswa ka Christmas bat habani yo ka nongi da bagi Jesus men kiro ki bapli habaki yo iya kan ka kot kubor ba nadu ka simon de an yo ya ka tolop kilas yarki ya kan re yo i ba uneu chief minister usuk he kakula ba sali aban syukur ya ginong yalam jongi na po rijantia
bat ha kejing ki yade bat kene kejing syukor u chief minister yangi kikun ka Jaintia Hills Autonomous District Council ngidap bagi jis kong si ke bakrau bat ngikwa penpai ya kene kubor syu baun snobha baun kit kia ya ke kular bat bat ya Allah ke jong kular bat wale kai ya kinong yalam jong tekumba saudong garum khasi Jaintia ke jongi pele tip bha Syafang ke jing jongi kinong tre jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council ngage hi babarok pilon ke jingskeu lem yangi halor ke dengan jingdu telap jongi labun bun nang bat hadin ke jing slok bha ke jongi rengkat bat ki start rengkat bat kinong yalam ki jongi mission ba kalau ke ini bangin yo ya kene ketolok namar usi em nadu ba usinti ya kene ke sarkar hapo Meghalaya mission ba ka share ke jongi ki district council kim ju la ban clear na ka por ban nang snem sa snem henry ke sarkar Meghalaya ya ko jing yalam yo jong sar konrad kongkal sama yoi bagi ai bat sa ikan katolok ke jang balai ke jauh ne kibat sifat kibuk ke jing ya ke district council kan kerhai ke pisah bat ada ke sorkari kam bat sa ala de ya ke share ke jang council ke jang ke jing jang staff po district council kan dia dalai bat anda gili yakini ki jisukor chief minister jongi yangi ki council naga por sa por nyimbar se banglek apil sa po ka high court baron brom jongi po ka jala ke bumut kami kali high court but house ne manager arpel nila file ya ke petition ki jongi hapo high court but hadin kap to katne nila yo ya ke order bag ngilesyem bagi don kepisah bag haban nisyem bagi don kepisah nyikut nyinam bag ni daki jingtho ngila pak syagini ki lokal MLA jongi po rilum Jaintia baru nyungut nolor kata ngila ai kopi show chief minister show minister yang ka district council affair bag siki department ki repair ngila ai ki jingkapat ngila ada ke jingtho rengkat ke jingkerpat ke jongi setiap hap light lam yang share ke jongi kenang begini sak mampu ne bat kenang ba kanum bankia ya ke jing ke jongi iwe pa be kum kinong tre jong council handai hadu menta ke sarkar iman kampatia une ke ke ba je ke sarkar ba kamla bersiu ya ka share ke jongi ke district council hagaji dei batkane ngasloban ai kublei ke bakarpang ngasloban ai kublei ke bakarpang nak benta ke Meghalaya High Court badan borom ke jongi hadin kejing lekut lek nam jongi hakmat jongka yoi bak High Court badan borom ke jongi ke simkhia ya ke jing jongi kipat nang snong karilum Jaintia ke bumut ya ke jing jongi ki staff ki bateri apa di council but day da ke jing yarap hi jong High Court ngilala banyo ya ke share ke jongi na kapor sa kapor but ngilala sedang banyo tolop ngan henbe ipi ke basa jong u arajar kat kendai nomor disebar hadu nu benai Julai arajar arbuwe but day da ke jing kia ka kut ngiliyo ya ke tolop kita te ke bas no plai ban ong ne ba balai ke sarkar ka batsa ya ke share jong balai ke kuat ban pentot ban penwit ya gir kontri kam jong ke council
Kalau kum bapen ring sti ring store ikun lena yegi pat kiriat kan ikun ke council. Ta halor ke jing ide batane ngakum presiden jong staff asyan ngakwa berkerpat ya sorka sengabha pelai ya ke share ke jong kat bakadon hal ke por ke babia but what syukur ya gini ki MDC balulu ki jonggi namar kinong jai tia ni kum kini kinong yalam jongi pot district council yoi bakat bagi yok pisah kim but baik masin yok pisah na government kisiu ya katolok ke jongi namar kata ngaong ya sarkar what event ya gini nong yalam balulu ki jongi pot district council namar kadon kapor kadon jong ke jikala dagini ikintin kemudian bak hasba bangan pentut ya kan kubur ke bangla ai api upai ba mata na kwa pan sim ya kan kabu kuno kum unang yalam jangki staff asosiasi po district council ban ai kublai kapang ya gi kun jangka senrat jwai kiba don menta hapden kale ni amda rokam be ikram jangki bat kan yang hijau ni staff ngikit bok kirwiang yepi ikon ka senrat jwai bawat la ulo badung ubawan ka hakmat jangpi halor kene ka jiduk tulok jangpi henrei to ai ba blade tracker un kerku yagi kon ka senrat jwai bat ya dari lum kasih jantia hijau ni bar